tivuya ngopfu kokwani ku nga na vo Professor Akusaleke. Tivuya ngopfu kokwani ku nga na vo Professor Akusaleke. Kahle ni hlamba ni basa veku na vo Professor vanhu va swilo. Kahle ni hlamba ni basa veku na vo Professor vanhu va swilo. Alright. Walala wasala podcast namhla na Professor Yakagaza. Unfortunately Captain na vona va khomeleto hi swin'wana mi ta va mi ri na Professor Yakagaza. Se namuntlha la ni na kulukumba wa munhu lawani i brother wa me va yoni foyinela va ku na timhaka leti va faneleke ku ti hundzisa. Se namuntlha hi na vona kwalawani ti lava ku vuya. So xo sungula ni ta rhandza ku mi xeweta minjhani vona? Hayi na ipfukeni Professor n'wana minjhani? Na hi pfukini. Namuntlha swi tikomba nga ri ti lava ku vuya lawani. Namuntlha ku na mahungu Professor. Ku xikoho xi nga koho. Mahungu ma tele like hina ni ta ku yini hi na feast namuntlha. Ni kota ku na mahungu makulukumba laha munhu a faneleke ku ma share cause a ni ku ni la ku tshama na mona mara xa ni dya ni ri lexo Professor so hayi mahungu ma ku vhela. A mi la ku endla mafanato ni ri? Hayi la ku endla mafanato. Okay boti xa ku sungula ni la ku cheka ku ri mi kumeka ku hi laha mi tshamaka koho tikweni? Okay xo sungula ni khensa ku nkarhi lowu mi nga nyiketa wona Professor and then xeweta na vanhu hinkwavo lava nga ta va nga ta yingisela podcast leyiwani. A tikweni ni kumeka la Gumbani. Vito ra mina hi mina Xivambu Rito and then mara vo tala va ntiva hi lera ra Stabungu. Okay. Even there la ni kumeka kona sweswiwani a Gauteng ni kumeka Soweto leyi va ntiva hi ra Xivambu GP. Xivambu GP ni tala ku mi vona ka channel ya Super Sport most of the times mi mbali i gondolo rin'wanyana na yin'wana ve ri i Joel. I mfowethu loya Joel. I no ti celebrate musi namuntlha hi pela hele ka walala wasala. Alright. Okay la ku vheta yi nghena ka business ya siku leswi hi nga tela swona because vanhu vo hlamala set up lawani ku ri na swidyiwadyiwani mara ku ri ku endleka yini ni sure ku tele ku ti vutiseni ngopfu ka walala wasala namuntlha u ta twa to tala. Okay Xivambu mi vhakacherini vhele mi ni foyinerini mi ku na timhaka mi faneleke mi ti hindzisa ta media ambilwini ya n'wina. Se ni la ku cheka ku ri okay timhaka letiwani ku nga va ku ri swa njhani mani? Prof lexi nga ni endlekela swa vava swinene hi ku ni ve ni bula na mfowethu Thembi General ku a ni hlanganisela n'wansati hikuva yena a tiva na vanhu la tikweni. Okay. Ku mina vhele masiku lama se ni kumeka xilungwini vhele mani vona ka TV. Okay before ya kule mi kumeriwe n'wansati hi General. N'wansati lowani wa kwala kaya. Okay mi nga mahlweni. Se ku suka kona swi endlisa ku yini? Even then na bula na General ku hayi brami ti 20 ta vuya. Yes. Se ku endlekala ni kwele kaya ku hayi wena u nga vileli December leyi nge fana malembe. Ni ta ku seta vhele mina ni tiva na vanhu vo tala. Even then General vhele hayi ni endlela swona. Yes. Hi vulavula na xirhanyana xin'wana a xi lava tlipa ka yona. Even then General yi vulavula na xoko u nga wari wena ku na munhu loyi a nga ku sendela mali yaleyo. Yes. A nga ku sendela mali yaleyo u kumeka Joni ku yena masiku lama nga tiva vanhu hala kaya. Yes. Hi ku wena u byele ku lu ku laveni ka munhu hi lu ku laveni ka munhu fana u nge lu ku laveni ka munhu. Okay a hi pfeni hi khati kwaleni leswi endlekaku va yingiseri hi le ka walala wasala lawani ku na timhaka na swi twa ku le ku teni ka tinjhamba lawani. Alright but u vula timhaka ta ku kusuka hi le Joni a vuya kaya. Se a kaya ku na xitirhi ve ri i General i chomi ya n'wina General lowani u tshembisi boti ku ri u ta va lavela munhu ma yi twisanyana. Se ve ri ku na n'wansati loyi a nga hambi ni ta ku i tichomi na General kumbe njhani n'wansati loya kumbexani vo tivana tichomi leta to va vulavula xin'wana na xin'wana. Even then General a byela chomi liya hi ku chomi liya yi teri yi lomba 100 rand ka General yi ta n'wi nyikela. Ivi se General hi ku tiva ku ri n'we hi mi te mi lava munhu se a ku na munhu wa so na so u ta n'wi nyika mali. Hi loko General a endla yini a phasa n'wina. Okay se na ku cheka ku ri ka n'wina na n'wansati lowani i mani a nga rhanga a hlamula un'wana ka WhatsApp? I n'wansati lowani a hlamula n'wina. Se n'wina mi vheta mi obvious mi bi jackpot. Ni bi jackpot. Se loko swi ri sweswo na n'wina mi vheta mi wela hi nhloko. Xana mi vheta ni wela hi nhloko. Alright walala wasala hala ku nghena ka mhaka leyiwani mi ta twa to tala. U ni hlamuserile loko hi karhi hi vulavula hi foni se na ta ku na n'wina
a kota ku mi hlamuseta ku ri swi endleka a ni la ku twa mihlolo ni ri nexe ma yi twisisanyana. Okay Xivambu, so na sesi loko se karhi mi vulavula na ku cheka ku ri maybe mi kota ku connectana ku tsakelana like a ni ma swi ta ka gangisaniwa mi kotini ku gangisana swi va kahle swilo swi famba kahle professor swilo swi famba kahle leswa ro hayi like n'wansati a welini like mi ti fanele hinkwato leti n'wanuna faneke a ti endla ku na n'wansati. Yes ni lukiseni misisi. Okay a ni la ku tanele kale. Okay mi lukisini misisi swi fike njhani loko se mi ze mi lukisiwa misisi because loko general xi mi senda ka yena nhwanyana loyiwani a lava 100 rand se n'wina mi hindzisi swi 100 because a ni tshembi ku na misisi unless if u luka swilayinani ku ha misisi 100 mi humesi mali muni for ku luka misisi? Ku luka misisi ni humesi 300 rand. All right mu humesi 300 rand for ku lukisa misisi. By that time se a mi conclude na ku i wa n'wina. San conclude ku i munhu wa mina. Okay n'wina mi tshama gumbani kambe mi ri Tombi yi tshama kwihi? Yi tshama a Green Farm. A Green Farm a mi nge se tshama mi vonana xikandeni mara picture ya yena mi yi tiva? Picture ya le makumu professor. A mi tsakisa. La ku ri makumu a ni ma swi tiva ku ti-type ta mina a ni kun'wana na kun'wana. Okay leswi nga endla ku vhele Tombi ni yi lukisa na misisi ku a yi vi yi ni tsakisa professor. a mi yi vona yi ri kahle wa lala wa sala hi la ku twa to tala namuntlha ti lava ku vuya a ni ri mi vi mi lukisa misisi vhele ivi then mi ya mi khambula because obvious ka relationship it's all about meeting up va swi vitana meet up swilo leswiya obvious ni sure ku ri kwalaha ka process ya n'wina ya ku lukisana a mi tshembisana timhaka ta ku mi ta vonana. So okay na ku check loko mi vula timhaka ta ku mi requesta timhaka ta meet up a reacta njhani lowa sesi? A reacta kahle ngopfu kahle yena a nga recommenda ku u ta ni vona rini mi ta vonana rini. Okay even then okay ni ku a ku na problem hi ku wena wa swi lava ku u nga ni vona problem a vulavula timhaka ta ku misisi ya yena yi hlangana ni ta sweswo swi nga koti ku a nga ni vona se ni ku ha mina ku na problem misisi ni ta ku lukisa ku ni kota ku vona. Reason ya ku mi n'wi lukisa misisi i timhaka ta ku u teri mi nge koti ku vonana hi mhaka ku misisi yi hangalaki. Okay ni lava ku cheka before hi ya ka leswi ni lava ku swi vutisa sweswiwana ni ri so sesi a mi byeleni timhaka ta ku ye i le ka relationship na mufana wun'wanyana kumbexani a ri singile ku fana na leswi n'wina a mi ri disparate xiswona? Mina ni nga ri disparate professor. Like mara kaya a mi lava munhu? Kaya ni lava munhu xikarhana xexiwana. Okay maybe mi lukisa misisi vhele maybe mi endlise ku yini mali mi sendi through money market kumbexani mi yo transfer mi swi endlise ku yini? Mali ni yo transfer lero up to so far ka ha fambi 300 a swona? A ku famba ni vula so far sweswi ka xitori lexi ma ha ku xi hlamuselaka misisi. Okay a hi yeni mahlweni after ku lukisa misisi ku nga va ku vi na yin'wana mali yi nga laveka kumbe swi vheti swi hele kwalaha ka misisi? Swi vheti swi hele kwalaha ka misisi ene xo xin'wana xi nga endla ku Tombi leyiwani yi attract-a ngopfu hi mhaka ku a yi nga zi vulavula hi timhaka ta ku demanda mali. Swin'wana hi mani nga to fara swi fana ni byeli ku hayi ku na ti-investments ta mi tin'wana ti nga ta huma kwala maheleni ma n'hweti yaleya December sa ni ti byeli ku na ku tekanyana strategy yo karhi na yi spenda na yona mi huma ti-out a hi pulani ku hi fa hi ya jika MGB. Okay wa lala wa swi loyi ni ngo ri tse siku leri hinkwaro leri ha ka tika ndleka yini a ku fambi nchumu swa marhandzu swa ala a ni xo ku na xihisa xi nga ni pepejela na kona wa nga ni byela nkarhi swo fana ku na lexi u nga ta xi endla? ku na un'wana ni n'wi tivaka Dr. Surgeon Kankovana u pfuna leswi landzelaka. Dr. Surgeon va pfuna leswi landzelaka loko u nga kumi vana, ku tiyisa swa mabindzu ya wena, ku vuyisa nhlahla, ku biha muti va loyi va xelwa, ku thwasisa swa ximoya, ku boha swifambo matrafiki ma nga pfali movha wa wena loko u famba patwini, murhi wa vanhwanyana loko u ri ngwendza, ha dya tirha, ku vuyisa leswi nga yiviwa hi ndlela yo tirhelela na swin'wanyana swo tala. Va kumeka nambara leyi landzelaka 063 410 9620. kahle ni hi ripita 063 410 9620. Kasi lava kumeka kona etikweni le ka Nkovani na le Pimville a Soweto. Tifaka diloya ku penga.
Okay, walala wasala podcast tile ku vuyeni lawani namuhla na boti lawani tile ku vuyeni lava ku nghena ka business of the day ku swi ta njhani hi tikuma hi ri na setup ya so hi tikuma hi ri na n'wana la ku nga na n'wana wa ti veri it's some la ku nga na ti Tropica ku nga na ti Simba chips ku nga na ti Parmalat ku nga na ma veri ma jubujubu ku nga na ma jubujubu ku nga na ti lunch bar tile ku vuyeni ngopfu se la ku twa ku boti swi endlisa kwini va ze va fika laha okay a na ha ri ka mhaka ya ku spenda a ni ri sesi okay mina nkarhi wo laha ku fika ku himelela ka sweswiwani mina ni vuyi hi ti 20 and then namuntlha i ti 28 which means se mina 8 days na 8 days okay ka 8 days leyiwani loko ma ha ri ku dyiweni a ni ri lava ku cheka ku ri boti wa mi ni teka hi ndlela kani munhu wa ku rhandza swihuwa sometimes a ni se mi nga ni heleli mbilu a ni ri vavasati ma swi ta ku vana ku rilarila nkarhi rin'wana u twa ku ni ri laha airtime ni na problem ya data ma twisanyana loyiwani a nga ri ku endleni u yo ni kombela airtime tolo tolo wa kona hi 27 ta December ivi then n'wi xavela airtime ya 40 rand reason ya ku va ni n'wi xavela airtime yo tala so hi mhaka ku a swi ri kusuhana ku se mi vonana handle ka sweswo like u ndzi tsakisa hi ku na yena a kota ku a ti nyika nkarhi ya ku a ni fonela cause lomu va vulongo ti-professor swi tika ngopfu ku n'wansati a foyinela exactly swi komba ku ri okay mi chele airtime hi timhaka ta ku a mi tiyisa timhaka ta ku hayi loyiwani wa phone ndleka mi ku lowu wa sweswi okay na hi twisisa buti wa mina so okay even then la ku cheka timhaka ta ku loko mi karhi mi vulavula a ni ri a convince ku fikela kwihi leswi swa ku u catch ku fikela kwihi a ti kombisa ku ri u catch too much ka xiyisa lexi wani kumbe njhani a ni fanele like general munhu la nga ni niketa la nga ni phasa yena leyiwani a va pfa n'wi vutisela ku kahle ku famba yini lexi nga endla ku like se na mina ni nghena hi nhloko timhaka ta ku vona ku a vulavula a byela general ku mina se ni le ku kitchen ka mhisa luya and tivi ku why general a xo mi komba kumbe xa mi sendela screenshot xi mi komba ku ri swilo swi tshamiso a xo ni komba straight so ku ri vona cheri leyiwani yi ri ekutaleni ivi na n'wina mi nyanya ku endla yini ku fila okay ni kota ku twisisa xivambu GP okay se la ku nghena ka business ya siku ku ri why hi ti na swilo leswiwani namuntlha okay ni lava ku check so ni vona ti Simba chips lawani na ti Tropica na tindlasi laha swi tikomba ku nga ku a ti laha ku vuya blind mi vulavula hi timhaka ta ku hlangana na sesi maarrangelo a mi plani ku hlangana njhani a ta ka n'wina kumbe njhani kumbe mi hlangana dorobeni kumbe njhani yena kahle a tiva ku u ta ka hi namuntlha se then mina hi ku vona ku kaya ku tight nyana ku tight lera ra ku va nga mi caca kumbe xani ku tight timhaka ta ku tele ku ndhawu yo mbuyisela kona ndhawu yi kona problem ni xava time xa karata time ya munhu wo karata so okay so loko xo va ka xi vona podcast leyi mina ta ku yi va ta swi twisisa kun'wana na nga feli ndeni straight n'wana na nga feli ndeni all right waras okay so a mi tirhi mi la ku yi tiva ku ri mi la ku vuyisela kaya mara okay n'wina a mi tiva ku mi la ku yi vuyisela kwihi ku na guest house nyana yin'we ya pfulaka laha a Gumbani yi vitaniwa yini guest house leyi va ku Romeo and Juliet se na swi vona ku swi ya kwihi se na swi vona ku mhaka leyiwani ya kwihi a ku fanele ku hlanganiwa a Romeo and Juliet ni ri se okay na ku cheka ku nampundzu loko ri hakuxa and obvious loko ku ri siku ra swilo loko ri xa ku vhele ka vulavuriwa ku namuntlha swo boha ta fika nkarhi munhu njhani mi vi na yona that conversation hi vi na yona mara hi vi na yona namuntlha cause tolo loko ni vi ni n'wi fonela tolo ivi ku khoma mhana yena cause u tirhisa foni ya mhana yena se then after so va mi tiva mhana yena mina ni wrong number ivi then yena a ni sendela text ya ku yini a ni fanekele ni vuli ku hi mina mani se lero yena yi nga ri a ni tiviseni ka mhana yena ni tivi okay ni kota ku twisisa so even then kusuka kona se hi la ku taka dari point ya ku mi hlangana a Romeo and Juliet so loko se swi fika kwalani swilo leswiwani mi xavirini swilo leswiwani kahle kahle
swilo leswiwani xave namuntlha ni fambe na hi general ya karati ya karati njoko general na xona xi tlhela xi mi byela ku teka phama laha teka yini a ni xa n'wi tivela general ku rhandza yini munhu wo rhandza yini sa xi ni byele ku teka leswi tshika leswi teka leswi tshika leswi so hi nkarhi walowo loko se hi maha ya ku xaveni ka swilo leswiwani yena a vula timhaka ta ku se u sukini kumbexani u lava kusuka swi vi swi va njhani okay nampundzu ni kume call ya yena nampundzu na ma past 8 se a ni byela ku hayi tiplani ta namuntlha vhele ta ha tiyini sure ku namuntlha u ta fika se then ni ku okay se ku vhele yena a nga swi tivi ku ni xava swilo leswiwani se ni ve ni n'wi byela ku yini foni ya mina ya tima ni ta ku hlamula after 1 hour kahle loko ni n'wi byela sweswo a ni endlela ku xava nkarhi wa ku ni suka laha ni tsutsuma ni ya karati mi ya prepare swilo leswiwani ya vavasati van'wani va na laki vo tlanga hi yona lomu handle musi okay boti xivavukibi so even then swi va sweswo mi yini na general mi ya xava even then se loko mi vuya obviously mi fonini mi ku se ku right u nga khandziya a swona even then u vulini timhaka ta ku khandziya u va ni foyinela straight a ni byela ku sweswiwani masiku ya taxini ku ya taxini hi laha swi nga endlaku na n'we se mi tiya ya ni tiya okay ku na issue ya le Romeo and Juliet laha mi nge te a mi buki koho a mi fanele mi hlangana koho se na ku cheka ku ri mi rhangini mi ya cheka set up a Romeo and Juliet kumbe mi tibyeli ku loko a fika mi ta vheta mi nghena swin'we a mi yi tiva ndhawu leyi before cause mi tikoma nga ri kaya mi kumeki ngopfu ndhawu leyi mina ni nga yi tivi ni tivisiwe yona hi general se mi fambi na general before na u la ku cheka timhaka ta ku maendle a ma ha yi fikini a Romeo and Juliet mi preparela for sesi kumbexani a mi tibyeli mi ta famba na vona hi rhangi ya Romeo and Juliet na general ya prepare se loko mi ya ku prepareni already se room a mi bukini a hi bukini room okay a hi buki room for siku hinkwaro for siku hinkwaro I'm sure yi tsutsuma ma 500 a swona 500 room siku hinkwaro 500 mi hakeli 500 na hakeli 500 for munhu loyi a nga se za ku a fika for munhu loyi a nga za ku a fika no me se 500 wala lawa sala okay na mi twa bodi mi ta ni khomela loko ni hleka ni munhu wa ku ni rhandza ngopfu ku hleka so na ku general a nga mi advise timhaka ta ku mabukelo ku ri mi nga buki before munhu a fika kumbe njhani xikoko na man I need to profess like ni twi nga ri leswi a swi ni fambela Gauteng loko ni fika hala ka stove kanile ku to va walk over ku ta va ku damkeke leswo mi tolovele timhaka ta ku obvious ku swi obvious hala na ka ta obvious okay ku right se la ku conclude mhaka ya hina ni so na ku cheka se loko se mi fona mi la ku cheka ku se u fika kwihi ra vumbirhi u swi endlise kwihi mina a ni ri vhela ni ku hlambele na mi prepare fela ta kota ku ya le Romeo and Juliet ni ya hlangana na yena se a ni fonela ku yena u fika ka Malamulele la na mina se ni nga tiya kona kwalani mara by that time a ni nge se buka room le Romeo and Juliet okay even mara mi sale mi ya ibuka after loko u le ka Malamulele u la ku khandziya taxi ya ku ta Gumani Street mi vheta mi ya buka room okay even then ti set up ta swilo leswi a ni xave na la ku na ti rose yes a ni set up ku ri kahle so okay na kota ku twisisa even then se loko se mi fona mi la ku cheka ku ri se swi endlisa ku yini se fona yi yisa ka voicemail ever since yimisa ka voicemail loyi u hlamula ka WhatsApp yi thika ka hi 1 so a ni tivi na ku endlekela yini loko mi endla phone call I yisa voicemail yi yisa ka voicemail and then a Romeo and Juliet na kona a ku na refund loko uzobuka ubukile se swi swi tsandisa sweswo okay walala wasala namhla hina boti lawani va kote ku hi foyinela va byela ku ri va na problem boti va ku teka mali va lokisa n'wansati wun'wanyana a va hlanganiseriwe hi general n'wansati a tshembisini vele ku ri u ta fika mara a nga ha kotanga ku fika so okay mi fila njhani mara the moment loko mi fona mi ta hi voicemail khale before ku fika mhaka leyo hlangana a yi mi ba voicemail a ro sungula sina sweswiwani as we are speaking angezizavuya ka n'wina evan since hi 10 kule ka Malamulele na sweswiwani ngisebenzana which means mi scam winda ni scam winda professor tlharihani vavanuna a hi ri ka walala wasala na Xivambu GP va tikumi va waste mali yin'wana ya ku tala ngopfu mara vo yo hlanganiseriwa hi general swi lama mi ya vulavula na general ku na ku mi kuma ku yo mi plana na sati luya kuma ku va plani ku sharela na 50-50 mi ya swi cheka no swi fana swo humelela tlharihani vavanuna walala wasala a hi ri na boti lawani hi le ku chaveleleni ku le ku tike mara ni sure ku mi dyondzi swo tala hi mhaka leyiwani a ni dyondzi swo tala professor yes na van'wana mi nge le ku voneni
no va na ku tshemba na ku pfumela ku through this podcast mi nga ha tekeleli ku jehelela swilo a hi buki va nge se fika a hi buki va nge se fika a hi lukisi hi nga ri sure ku ri hi ta va vona hi khensile